Tala falawa Samoa, alo mai au se whaapoponga fo ili neia lau Samoa taulongolongo mole neia fiafi. Tumo atu ia tātou tala, lea so lea sa whatau nu ina ile sauninga whaapitoa, ile maoto lea mamalo le malo Samoa I vailele, wale whatau toino lea fionga ia le sa tele rapiva ai, e avema presidena le whaamasinonga whanua maswafa, sa telenga le nei o lea whaamoemue. Sa tele rapiva ai, Soto le tua malo Samoa la lei di Samoa malo di Samoa tu sai man travai no la fai ne con tuai na tu no tanto la no ma por capito lo so por lo que Jesus son mai O le taiana leila lea sa whaatautai ai le sauninga whaapitoa I le maota lea mamalo le malo Samoa I vailele a wale whaatautoi no lea fionga ia le sa tele rapiva ai e avema peresitene o le whaamasinonga whanua masuafa o le susunga le whaife au ia wawatautau whau o ia fo ia le whailau tusiao ao le EFKS sa ta ita ia le nei whaamoemoe tāua I se sauninga lotu. Koronito. Tangata lotu. Veio se fai na vaena fai de mela fai tono lotu. Pe mai isi o matu sa polo. Pe mai isi o matu sa polo. O ese alfa mafa ma fatau. Veio atala tau lotu a fe au. O ngalo le fe au. Mole ana le fe au. A tu ainga ia e mamanu le manatu whapito ma le whasau sini o I tua inga whai sui whai rei longa ia whawai pe mai la apostolo kouru oi ako ma ua o nao ni au ona e mana e o whai upule sa whai tau atu rena tu e whai tau atu e tusa ma le lofa o le tua na foi na mai acha no tu ai fa vai e tusa ma le lofa le tua no tu ai fa vai tasi foi acha ai e tai to tasi ma fa titi e fa pe feo na acha o le manga ta mai le fa pau so se merda te fai fai mai la vai fai tusa ma le lofo le tua fai foi ana tusia te tusa ma le lofo le tua no wala tusa ma le lofo le tua so se mea fai mai fai tusa ma le lofo le tua lo te to numane so se mea fai tusa ma le lofo le tua ma se au nanga fai tusa ma le lofo le tua me leina me sauna me tonuna me na tonu ui Sasa noa le afionga le presidente o whaamasinonga whanua masuafa I lana saunoanga au tū whaafetaia le anga le leo le atua ai maisa le malo mo le tofinga mawalunga o mawhai ona wala awi nai o ia Mai lo nei tangata le tofinga e le aise tangata e ato o toa e wha moe moe so soani mai o le anganga paia i a wha tupu manatu ma musu mai ni mafu anga lei ma le ami o tonu e soala upule ai ni whai unga tonu ma le sao wha stai tele I lau fionga palmia ma le kapinet e a lava i a te au ona o uofoina se wha stai mo le sa tu lai mai I le tofi prestene na fionga I a pulai atila le opose lilo wa si I lunga le lei al fatinoina ma le fa nga soloina nga luenga al famsinonga o fanua msuafa ai fa pe foi le si tia o le tomai o li matamai tai filfilia I le tofi famasino e te le matamoli e tu fesili mai I e Samoa I malai o ngā luenga lei uma sa whaatino o le a whaau au o na whai.
Ai o le atau mwhai fo i e whaalelei a tili nisi mea e te tau o na whaalelei. I whamanuia le tua i lau fionga e whaltua ma le ainga. E tau foi o na watu sau whaastai lo ainga i ne tina ma le whanau. Na whapupu atu whapena si whaumatu le whare lau whaastai. O le tausanga e awhi iwa se lau, iwa sulu ono, na sainia i e le au le malo, le sunga i mali toa, la warrant mo le Supreme Court. Al vai taimi leo mato lua ma le fionga i a Tangaloa, e no kapuni i le District Court. Nala o na whaila o Supreme Court warrant, ina i o soani i le fionga i le whamasinsidi, ia patu whatu i le whafoina o whamsinonga a piri i le whamsinonga o whanua msuafa. O te le mafo i tau atu, e tinga o na iei la warrant to Supreme Court, ai te tongi la wa o tongi o District Court. Ua silia la ma le lua sulu tausanga, sa o whaatino i nai ngā luenga, whaaplestene, na o malo lo tausanga lua a fisfufitu, mo o wanga i atu ai i nā uru. Sa sauna fo i le afionga i ane sa tele rapi wa ai. Si o li pāle mia, i te nā vai teimi, ne afionga i ata msese le lo fia whapea, o whai unga al whamsinonga o whanua msuafa, he a fia ai e o lo soifua nei, ma isi e le i whanau mai. A whaira e sidi o le tā ua le whamsinonga o whanua msuafa. O tauho i lau na ave i e le whamomua. O le awhi iwa se lau al tasi na pasi ai le tula whono o whanua msuafa. Ai tua na i le tolu surma le iwa tausanga whatu ato e tango fia le whamsinonga o whanua msuafa. Ina ua pasia le tula whono o whamsinonga o whanua msuafa lua awhi lua sfuru. Whaatasi ai ma teo te ungo le whaawai lua awhi lua sfuru. O tau si la fia ma o tau loa. E le o se whaata ua le mea na whai. Ai on tula whono ua ngaonga le whaatupu de vesi. Ma le whaatino ina ngā luenga le whamsinonga o whanua msuafa. Ma le whaatino ina ai ma le tautua sa tau o na watu ma maua e le mamalu o le atunu. E le toi fia te pala i tua i fita ma le vesi sa tula e mai. Ai o le mea manino e le ai ma se sosoani o ia tula whono e lua awhi lua sfuru. I le whaale lei o ngā luenga a le whamsinonga o whanua msuafa. Na pau ho i leo tula whono uauloa. Na saini umai whamasino i se tusi e whaari e tuai do la tau le fia ma le te e le afianga o tula whono. Ma le tuto tasi o le whamsinonga. O se whaupunga whaingofia le ngana Peritania, o ia tula whono te were ill-conceived and badly trusted. O le afionga ia le sa tele o se ali iloia, ma sa tofia se whaamasino le whaamasinonga whaetu malo, i le afe iwa se lau iwa sifulu maleono. O le tausanga i lo afe ma le tasi, sa tofia ai o se tasi o whaamasino le whaamasinonga mawalunga Samoa, ma whaawa wai se ia tau mai, ni lua afe se fulu ma le fitu. Le tausanga na te anei sa toi tofia ai o se whaamasino, o le whaamasinonga mawalunga Samoa, o se tamali i wa te le tausanga o ngā lua i le whaamasinonga, mai te lelo na sao le whaai unga te tele, sa whia ngai ma le whaamasinonga i nei tausanga e tele, le whaana nei se kone mo lau Samoa Taulogologo. Le aso na nafi sa whātaunu i nai le sauninga whaapitoa, e te tala lo i aile wa a fau le MV Lady Samoa wha, ma lo i aile tau au inato le amapaso i Apani, ia senta ki suke, mo le malo Samoa, se atuanga le nei o le wha moe mai a tapu tailo ki tiuna. O le afiafia le asona nafi le asa whatau tai ai sa sauninga whapitoa, e whapa ia matau awaloa ia ne ai e le malo o Iapani, le sa o le MV Lady Samoa wha, e whaupopo i le fuawa a o le whalapasputonga wa a Samoa, e sui tūlanga ai i le wa le Lady Naomi, ua loa na tautua i Samoa, ai mese o le vao Samoa na lua, o le awa asa whamonia ua mawhai o na ia whaatau tai ni malanga umi, ma ua atua le lei o le vaa masaunga le mu e tautua i Samoa nei,
O le nei vaa o se fuafuanga luan mamao le malo ina ia launga tasia mana anavatau e una ia ai le saunga le mu o fe malanga inga ilunga o le vasa a mesere si tiol au onanga na fausia le nei vaa i lalo tula fono whawa malo mo vaa la upasese ma ua whātutunga ina fo i masini whaona po nei e fo lau saunga le mu wai ma mawhai o na tudimatai le o ngā sami o lo o iai le vaa iso o se taimi e tu uai lo tātou watu nuu o le sunga le whawhia ngainga le e kalisia whaaputuputonga Kerisiano Samoa i matau tutai le sunga le tuia ina ia moli na taitaina le sauni ngā lotu a wā se upu wha malo si au wha lea nganga o lea wha moe taua o le vaalu o le tasi lea mo le mauanga o le tukwiti wea lea le tua lea o tātou lone le mamao ia pani lea ke so kai a tātou ngana lea ke so kai o tātou lau le a lea o tātou se mama o malama ia pani le ngana Samoa e pe o tāsanga tui ni sama le malo malama tātou le ngana ia pani e te tātou talanoa ai ma whiutanga i le vaare. Whamanu ianga nā le tua, malana fuafuanga lo loto, mō le laolanga. Sa awai le whionga tamata i palmia fia me nao me mata a whaile sauninga, whātasi ai mal mamalu al kapineta mamalo whaalo alongia, male ampasa ia pani i Samoa nei. Samoa ina se lao e sauno ai le ampasa ia pani i Samoa nei i a senta ke suke e tusa o le wha moe ma le whaipa anga ai mai se o le sosuani wha aua o le malo o ia pani i Samoa nei. Ua le titi fo ilo na tāua i le tele o mea alofa ma fe sosuani wha asafua mai mo le malo o Samoa. Ai mai se ai o le fausia ino le waa i ato atua o na lelei. Saunoa le minista o ngaluenga whilawa inga Martina e ese o lo fitiva ai i sana saunoanga i whapea. O le whapa ia ina ma le taunu ulau ele ai o le nei waa i lau whanua Samoa. O le a whapapua i le whalapasputunga o waa i Samoa nei. Ai mese o le suitu ulanga lea i le Lady Naomi sa tautua mo Samoa i le tele o tausanga. I waa o se fuafuanga ruan mamau o tātou malo ina ia longa te sia, maanga a vanga tau. E una ia ai le saunga le mua fe malanga ina i lunga le vasa. Ai mai se si tia ai o nanga, maasani. Na fausia le nei waa i lalo tula fondo whavao malo mo waa la upasis. Ma ua whaatotonga ina po i masini whaanei ana po i folau saunga le mua ai. Ma mawhai o na tuli mata ia le o ngā sambi o lo iai le waa ai so se teimi e tu ua ai lo tātou watinu. E toru po ngā whale wa iai potu e a malulu o pasese whaatasi ai ma le vaenga e ka pena i tau mawha ma mai teimi o whemanga la ino o whainga malanga. O iai po i se potu whaatoa mo ni pasese a lo ia e malanga i le waa ua pausia po i ni pusa aisa whaatoa. A wale whina ua inga saunga le mua tau mawhatu aisa. Whapea le vaenga e teu maruai uta. Sa iau ili fo iniso vaenga o le waa ma whaamatalanga o le whaatotunga ino lea waa o le au whai o le pasese ma le tau atua o lea waa o le atautua i Samoa nei. O le nei waa satu ua Japani i lea sovalu o Ketopa ma tau nuu sanga le mu mai ma le manuia i lau whanua Samoa i lea solua se fuluvanu o Ketopa. Sa iau ili fo iniso vaenga tāua mai lava i lea sonatu ua i le waa Japani whaatasi ai ma le au waa sa whafueina mai lea Samoa nei ma sa ia whawhetai ai le kapiteni ma le au waa o noia ngaluenga tāua. Rei polo ke tele sa whaatupeina i lalo le whainga paanga le malo Japani ma le malo Samoa i lone tau au whai. E tasi te siiva wha piriona yen. Tu salea ma le tolu surfitu te siono wha miliona tala Samoa. E avea iau e whai masui o le malo Samoa i mori atuai le angang o le whaakai le malo Japani. Tawala atu i lana fionga le ampaso Japani Samoa nei mo le nei a seta tāua mo Samoa. Whaatai te le lava. O le nei waa na amata pausia ina le tausanga i lua whedo sutasi e company fau waa. O le pua mangoto le sami e lua te sipali mita ma mbafo le uta
se lau valus fultone. Pasese no na whainga e dua se lau valus fulu tangata ia malona sausawa e se fulu rua note. O le va'au le mvi Lady Samoa wha na tuua o sima ia pani da so valu o ke topa lua fe do suma lua. Mama teria mai ai na whainga malanga se ia tau nuu saunga le mu mai ia pia nei. E le aso lua survalu o topa lua fe lua suma lua. Sa o tina le fionga sa meta I pale mia fia mea na me mata afa le lipini e te tala aloa I ai le a seta ta ua le malo ma wha amalui ai I le wha moe moe ta hua taptare ki tiona wala Samoa taulogologo. Na sia le komiti faufautua mo whaatoanga upolu, waenga ese na matanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiwai savalalo, waia manuu maa tele, maole nei komiti o lo ilalo le taita inga le afionga le minista, la aulia le mali etoa le watea polata I Val Schmidt, le atoanga le nei o le ripoti. Na sia le komiti faufautua mo whaatoanga upolu, waenga ese na matanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiwai savalalo, waia nuu maa tele, o le nei komiti o lo ilalo le taitainga le afionga la aule le mali atoa le watea polata I Val Schmidt, sa maua fo'i le amanoa e whaasoa atu ai o fisa sili langolango vaenga nei e tolu al matanga luenga vaenga o la autoto vaenga o la fumanu ma le vaenga o whainga whaiwa I au nanga ese o matawhaioi e patino tonu I vaenga taitasi. Sa asia fo'i e le komiti no fuanga mo polo keti whai whaatasi Samoa masaina I nuu. O le whaamoemoenga au tu o le nei asia singa o le whaamalamalama ma whailoa le komiti nga luenga ese au nanga lo whaatino ina na matanga luenga I ona vaenga te tele e pei o na asia e le ngata I lea o le mawhaiei o na fuafua vaenga talawhia ngai o le awhasosoani ai le komiti e va alua ma matanga luenga I le una I o atina e tau whaatuanga ma whainga whaiva I tono Samoa. Taptaila ki tiona moro Samoa taulogologo. E wile tulanga lolo wao le tau sa iai, pe tai le itau fiai le nau le tama itai amapaso Amerika, whaatasi ma le kapeteni ma le auwa ale Oliver Berry, la tote a sia le apitanga o le to manga moe poponga tia, se atuanga le neo le ripoti. E ui le lolo wasa tatou wa ai na yaso watua na iatu. Ele avea lea matulanga e solo muliai le nau watu. O le sui ampasa Amerika whaatasi ai. Ma le kapiteni ma le auwaa le Oliver Berry. E fia moni mawina le apitanga le toomanga moe poponga tia. Lo latou nau ta inga ina ia latou molimau e ala I le latou o atu. I sila ma se I mafuta atu ina ialo ma whanau. O lo ilalo le vaava ai ngā lofa le toomanga moe poponga tia. Safa le se pepo whamatalanga le toomanga le sangi fia. O le amalanga ina uato ai tau nu uatu maulu fale atu. I le loto a ma whailoa I manai whanau. O pe senga maalie ma fōlinga fia o le whanau. Sama molia I langono le whaafitai o le whanau o le apitanga. Mo le sui ampasa ma le aumalanga na o atu. Sawa aia le o tio langono I latou sa aua iatu. Ma langona le alofa o no nai whanau. Wa afia ia afianga a o talavou. Sa whaatino ina fo ini whaatinonga e mafutai I latou ma le whanau. E whaafia inai. O latou mawhau. Sama wa fo I le amanoa e whaaniai nisi o mea tau limas. Ma whaatinonga whanau. O loo mawhaio na o tau inai I tutono le apitanga. A le to manga moe poponga tia. Le whana nei se konimolau Samoa taulogologo. O le awhaia sina tātou malolonga popo mo nisi o tātou whaasalaunga whaapisinisi o na toitaliu mai lea mo le ngangana whaaperetania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Fiona afia Samoa ia wha ma le masino no ve mai aperi lai tausanga taitasi. E lima vaenga o vai nai le malosi o wha. Vaenga mua. E ono lolo vai ano fuanga mo lalo. E ono ngau iai la au whale angai ngai mea tito mani vaenga o whale. E ono mo tisi ai wai ele tise. Mai wha whainga ta ona sa vali sabili malosi.
e tūlanga la matia no fuanga tūlata le sami mai ngalu malosi. Maenga lua, e whaatele ina lalo vai no fuanga mo lalo whaatisi ai mana malosi e savili mamtangi ono la matia ai se vaenga lau tele da tunuu. Vaenga tolu, mo lunga tūlanga la matia le malosi e savili mamtangi ma e matua ia afia ai no fuanga mo lalo ono lo longa. E ono whea ai e savili malosi leo tota e ono afia ai le soifua mleola. E ono whale angai na ai tawa lunga o whale ma fulfuli mpa uwai la au. Vaenga wha, te tele lo longa i no fuanga mo lalo, mo lunga tūlanga mtau tia o matangi msavili malosi e ono whale angai na ai whale, mo te sia ele tise, ma e matua i le sangwa le mu mo le whea i whafo. Vaenga lima, e matua i tū ngā le afianga mo le lau tele. Mana tua, a tupu se matangi a wha, ia no whauta i taimi uma, ma ia maua pēr sota inga mo le tala le tau mai le official va ai tau, mo le sila fia a wārapta inga mwha ai leilo. Pui le leilo whale ma teo malu me teo tino e ono le lea i taimi o matangi malolosi. Sauni se ato mo me teo tino mo whalablave whafua see. E au i lau a inga ono nofo i va inga malosi o tau whale. Ia mata i tū i au wala tū whai o la tāne i whale. Tusa pe a e lua ua te atu le a wha, no nofo pēr i tutono i whale, te ia wha mau tū mai le official vai e tau, ua saunga le mu. Good evening, Samoa. Here's your TV2 news for tonight. Leading our bulletin, His Honor Lisa Tele Rapiva Ai has been sworn in today at the head of state's officially residence as the new president for Land and Titles Court. He has marked this special ceremony. A special ceremony held today at the head of state's official residence to officially sworn His Honor Lesatele Rapiva Ai as the new president for Land and Titles Court. The morning devotion for the ceremony was led by Reverend Vavato Tofau, the General Secretary for the CCCS. His Honor Lesatele Rapiva Ai, during his keynote address, thanked the Heavenly Father for His blessing upon him as he reached this high standard in his career. He also thanked the Prime Minister and the Cabinet for appointing him to this position, not forgetting the support from his wife and children. His Honor Lesatele Rapiva Ai has been appointed to the position of President of the Land and Titles Court as per provisions of the Constitutional Amendments Act 2020. Lesatele is a lawyer and was first appointed to the District Court in 1996. He was appointed to the Supreme Court in 2001 until 2017. In 2021, he was again appointed as a judge of the Supreme Court. As a senior Samoan Matai, together with his vast experience in the workings of the courts, including the Lands and Titles Court, he will bring wise leadership to the presidency of the Lands and Titles Court. Leafana Naisikone for your TV2 News. MV Lady Samoa 4 was officially handed over yesterday through the launching ceremony by His Excellency Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan, Mr. Senta Gisuge, to the government of Samoa. Here's more on this report from Taputailo Kitiona. Yesterday, the MV Lady Samoa 4 was officially launched at Masao to Apia Port as the replacement vessel for the aging MV Lady Naomi serving the Apia Pangupangu American Samoa. The vessel was launched in Japan in April this year and left Japan on the 8th of October and arrived safely to our land on the 28th of October. Lady Samoa 4 was built in compliance with the international regulations for passenger ships and is fully equipped with modern marine technology to guarantee safety and navigational pairings as well as location of the ship when it leaves Samoa waters. The vessel itself consists of 3 desks, air-conditioned room for passengers, VIP special room, kitchen and special freezers to ensure the safekeeping of frozen goods and cargoes. The ceremony was led by Reverend Elder Moli Moli for a devotional prayer, followed by a remarks by the Ambassador of Japan to Samoa, His Excellency Senta Gisuge. The timing of our arrival cannot be more opportune
since she arrived just in time to take part in the series of activities to celebrate the 60th anniversary of the independence of Samoa. As the theme of the 60th year celebration proudly states, Lady Samoa 4 sailed from Japan to Samoa with faith. Polau Malepartu Atua. In addition, as the year 2022 approaches its end, this notable event will introduce us to the year 2023, which marks the 50th anniversary of diplomatic relations between Japan and Samoa. Our embassy, together with JICA, is planning to organize several events to commemorate this anniversary. Lady Samoa 4, which features an environment-friendly design with international gross tonnage of 1,200 tons and a passenger capacity of up to 297, was constructed at Setoda Shipyard in Hiroshima, Japan. Her predecessor, motor vessel Lady Naomi, was constructed in 1998. The Minister of Works, Transport and Infrastructure, Afionga Olofiti Afuava'ai, in his remarks, said that the supply, commissioning and warranty of the new MV Lady Samoa 4 is one of the long-term strategic plan of the government of Samoa, in line with one of its objectives to promote safe travel at sea and improving services for all. This new Lady Samoa 4 plays a critically important role in the works and services provided by Samoa Shipping Corporation in carrying out their mandated functions of transportation by sea for the people of Samoa. He also stated that this will greatly improve the capacity and capability of the corporation to accommodate the needs for traveling passengers on the Apia-Paupango route. The project was funded under the government of Japan at a cost of 1.94 billion yen, equivalent to 37.64 Samoan million tala. The vessel was initially constructed in 2021 at the shipping construction company of Naikai Gosen Corporation in Sentosa, Hiroshima, Japan. Lady Samoa 4 was built in compliance with the international regulations for passenger ships and is fully equipped with modern marine technology to guarantee safety and navigational bearings, as well as location of the ship when it leaves Samoa waters. The vessel itself consists of 3 decks, air-conditioned room for passengers, VIP special room, kitchen and special freezers to ensure the safe keeping of frozen goods and cargo. This project was funded under the government of Japan at a total cost of 1.94 billion yen, equivalent to 37.64 million tala. This vessel was initially constructed in 2021 at the shipping construction company of Naikai Gosen Corporation in Sentosa, Hiroshima, Japan. For your TV2 News. The Apollo Agriculture Advisory Committee, under the chairmanship of Honorable Laulile Malietoa Lewatia Polata Iwao Schmidt, had the opportunity to visit the various stations of the Ministry of Agriculture and Fisheries at Savalalo via Nu'uena Tele. Here's more on this report from Taputailo Kitiona. The Upolu Agriculture Advisory Committee, under the chairman of the Honorable Minister Laudil Malietoa Lewatia Polata Iwao Smith, had the opportunity to visit the various stations of the Ministry of Agriculture and Fisheries at Savalalo via Nu'uena Tele. Assistant CEO from the 3 technical divisions of the Ministry of Agriculture and Fisheries, Crops, Animal Production and Health, and Fisheries Division briefed the committee on the services and responsibilities pertaining to each division. The committee also had the opportunity to visit the Samoa China Agriculture Technical Aid Project site at Nu'u.
The intention of the organized visits was to familiarize the committee members with the work and services provided by the ministry through its technical divisions, and at the same time see how the committee and contributes or assist in the developments of agriculture and fisheries in Samoa. Taulogologo for your TV2 News. U.S. Embassy, the captain and the crew of the Oliver Berry have paid a special visit at the campus of Hope. Despite the weather condition, here's more on this report. Despite the heavy raining, it did not dampen the spirits of Madam Chargée d'Affaires of U.S. Embassy and the captain and crew of the Oliver Berry ship to visit and spend time with the children in the campus of Hope. Their purpose was to see for themselves the actual faces of the little ones being cared under the wings of Samoa Victim Support Group. It was a moment of happiness as the visitors entered the gates of the campus and hearing the lovely singing from the pure hearts of the children that welcomed them. According to Chargée d'Affaires of the U.S. Embassy during her opening statements, Madam Noriko Horiuchi, the captain and the crew of the Oliver Berry ship were there on behalf of the United States to share their love with the children and strengthen their friendship with Samoa through the Samoa Victim Support Group. The children were humbled with the visiting team, for they joined the children by sitting with them in circles and reading books, communicating to the disabilities, doing one-on-one introductions, singing together, sharing stories, and giving hope to forget what they have experienced as victims of violence. The children also displayed their printed elae earrings, printed t-shirts, and handicrafts hanging in their shop. Leafana Naisikone for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 News. Have a blessed evening. Good night. Male fai ngole nalo Samoa Taulogologo mole nei afiafi o mole whakteitele pule ngole swavai o le langolango ina lau Samoa Taulogologo. Manu ia tele le afiafi tu whāsui fua.